Wendo interior wendo wafanya 10 na mfukara. Sikuwa kama. Jana mfanya wanga? Jana rifanya 58. De ula mabeho. Ula rifanya 28. Ani wala mazemfu. Mahala wenda huko kwa chondio wangu kama udunga rjori chancho. Na weka wabaki wangu wafanya jana. Wajusongo kanga mando posto. Shabo yabo da kwa nindo kusambi wabahi. Ambia madama na maili shabo kwa fanyera pera wando hazukaya ma udunga rjori chanche. Mungon. Yende akola de mo directrice wandu rectifo kaya ina mria solicite wende na un directeur personnel. Watinde wao interiori. Wende wafanya 17. Shayo mwenda jema polisi wengi wa vaccine. Yevano information ya mahala mwenda wa vaccine. Wendo solicite votre déplacement. Au nyenye de mwenda calendrier national. Na nota mimi watumuna bakakarti kunleo. Shabu mtsinda. Angona calendrier ivantilo ma vaccinateur. Shawo hanwe ila yendao ngiona communication njema shaketi na ngoma wandu parce que ma directeur kwa chula wandu kaya bani longa chanche galizi watukufu wa hizi mbao za matangazo za gouvernement Aisha Issa Shangazija arjunda wa armu mra mtukufu wa Bajanani armu visite ya husu deuxième phase ya vaccination uko mhafidhati bibi Mhudin City Farwata akauja hunu wa centre ya vaccination ya CCLB yaje ya visite ya unimbabi ezihazi namna zendeleo ni namna epilan namna idio on doit changer au yaje rendre visite et ma médecin sur place ahuja ya hakikishe hawaye personnellement matuko matsu ya une namna ezihazi ya centre de vaccination hunu centre ya Bajanani CCLB namna iendeleo raizo ngalizo tukufu wa matangazo ya guvernora barchunda wa mwe centre ya Bajanani iparwa au CCLB mumra mtukufu wa Bajanani hili mona o muhafibat bibi Mhudin City Farwata henda na waswidi armu umra wa Bajanani hadungana na première dame madame Ambari ahuja wa visite et centre de vaccination ijihunda au armu fa ya CCLB. Hivyo ina mnambidunga o directeur hai imbawa matangazo ya gouvernement Aisha Issa Shangazija bibi Mhudin City Farwata ndo na unjia armeta ya CCLB daina première dame madame Ambari au ya visite et centre de vaccination tunda ohuno armai ifoi de CCLB. Madame la gouverneure, il y a Madame la gouverneure. D'abord.
mzee za wana. Hapo kwezi madame la première dame na kufikiria shukrani jina lake Mary na watukufu kao mbavani mutsi na wanrakazi ikao ndalisao yesiki kumjowakani ndio kadari hapo nje sisi ngaronda mtasonga hoi ya dunia hapi paromo na tena gele jirani wangu mjini hausiku kao kutoka makuli kama wende wade nsamwe wasijuvanu watike wasasihe watikeswa hapo nje mara hata mingi kumjirani wanzo ndio na mbigo donc c'était Farwata honoré chez Soshangarija quand vous avez visité le centre au centre culturel de Janani CCLB uja ya hakikisha onekeze vaccination ngezendelea na mnalazi Yanaendelea kufanya mambo waifanya. Serikali kulia baka tunafanya mashughuli baka tunajao na lokalo za sortir. Na msahamide baba hata mimi ndo mambo kwa jamii baadaye. Baka fanya mashughuli. Kama sio nono. Kama sio nono tunafanya mashughuli kama bibi harusi, hafuba na msike prison jambo sisi. Na mtafabari leo kwa wakati mdogo. Wakati mdogo ufanye mashughuli usijibrese. La marque qui me répète ton vite. On est dans le monde de Mungu sijihafilisha rajba daisa au kasiwa hebile kama mtu. Wala de karazi kwa wabile. On sait pas comment on doit aller à il y a une nation bleue qui va nous faire faire on doit kama kala Mungu ni bahari pia kwa wajali hawa wajatu wengine na kama tunajua muujiza mtu chamleka sababu non va y aller ça va pour finir bon courage tenez bon on compte beaucoup sur vous inchallah Madavo leo maagizo zimekufu hizo habari atangazo haya shinu chantier kwa ndo wenisho na kaya shi chantier kwa zitaiza hani pia ngafanya umushiriki aongeleo ngasina furaha hapo ushambengo shoda hao hiyo watatengo mshashi nimone sema namna alikofanya hazi ukaya hamwe sikimuona wenu ikompoze hana wandu watano kasina mavaccinatori wararo kwa wandoba hano kwa kansi vaccine hajabanu shakabla hajabanu ngasina obahanu bahe enregistrement nane interrogatoire ukaya ngartoka ya vaccine ko hena mukana mtongenga yaboye henda ha interroger wa hanwa la tabubala ikayange eligible au gena indication ya ujoya renge vaccin nge hajo be habanu hajaha vaccinisha kabla jajabanu kutotendea registre wa bala yonde communicani zila donner comme kayanga sida na jakara c'est à travers enregistrement ya haina mbu vaccine ya ubirabala nge hatende hajabanu eka hasa hajabanu ya riniki wa panza la daka 15 embwela ya fumeranzi ya rimwene kaka jamani feste effet immédiat ya bosi mbeha male fuko rohodi ngoni vamo abaki hasta hamilishiwa hata 15 minutes nge hajo jua ha rejei hoda honi amrebosha bahani monese ni tena kwa haruma ya jirma manikae kampanino kwa armashe siwa shangazi janga sina 398 agents wando andwa fanya shwanai 398 haruma vaccinatoire ko jimli fona chession ngasina 102 vaccinateur wando wakansi haruma zesiti mbali na mbali wa vaccine wanu ngasina 158 agents de santé communautaire. Voilà, namna mwalikai approche kufanya hazi ndo kange video ya population waje obahanu ilio na lazima fix siba hirende obahanu alio na lazima strategy avancer konjo mijiminyo malahoni ilitahe wangu
riwachanje awange harumema agent wanu 158 agent wanu wa mijini hatu ni wakati za ekipu za hatu zendao mjini awosi ujuliza agent wa mjini ajojuliza magamana wa mji ukaya ekipu ya machancho ngejoja hunu siku kadha ili wamobilize wanu walinde awange haruma kampani hojimlifu pia ngasina 39 superviseurs haruma shesiwa on doit superviser pia haruma ze site ndani na mbali ngasina 39 mobilisateur haina site nga mobilisateur ikao hota haholi ngasi haruma contest zero ya covid batike mbatano na fijo on doit stabiliser wa mikao wa zo vaccine wasana wa organize heni mhafua habiri heturu ya hahe. Donc au total nasna 39 haina mru vaccine buviro bala enregistrewa nge hajuja ha vaccine gasina cet agent ikam doit gérer la logistique harma chesiwa kamili nana wani kam doit gérer aux effets secondaires harma chesiwa gasina cet agent en charge wa hemapi wa haina mru présente effets secondaires yawo si mrefere harma wala ili wa mrenge en charge gasina incinerateur parce que harma compagnie nous avons mtoka ngari général majaya menji avonge gasina 7 incinérateurs harma chesiwa ikao gasina 7 opérateurs d'incinérateur on va gérer les déchets donc il y a des namna refonctionner au total gasina 39 sites harma chesiwa kamili ikao gasina 24 ngizo fixe harma chesiwa pia abo 24 haina structure sanitaire ya hatu ngabo site fixe donc haruma ye 15 yongi avancé abunga sina 15 sites ikaonga sinjia ho mijini na 24 sites ikaonga hizo fixe au total 39 wandu warawa hii kampani hena mna mwenike jirma ngashukuru encore une fois ngarosha marad madame la gouverneure bibi première dame ina mna manike surawa ina mna marishilia shangara mikana niyo amini fukari wandu kajalemeo wandu hazingwa wo waona zejita hivi zokali roisi inshallah wa harme kampani amboshe marahaba ça deux petites questions. Est-ce que jusqu'à l'heure combien de vaccins on a déjà utilisé? Je remets un vaccin d'agence qui a réussi pour réaliser vaccination. Et puis deux, est-ce que moi de Chine, on a dit combien de gens ont eu des réactions négatives? Wangabi wafanya namna taabu haujauritu haukayo ndio mwana rasuha manzoeda bagajo fanya ungefanya mimi gamwelewa kufanya njanga ndogo shagapo nduko amwese haila amgwasa kanyoja wafanya vaccin okuja wafanya ngotongo manifeste kati form hono tifanya esikimu dushinda na ndio wandu wafanya zile reactions ndio oka uyayi et puis 3 ngeva nusi waziro ndwaza tsatsazeti jule karjarifanya ze conséquences et bano yemziro mujo fanya ngabwalo en début est-ce que kwa jojo fanya o alo atem est-ce que jojo wafanye aboizo piangela dimore leziwa si wajinga ratwali radio hadiseni voilà je finis première dame madeli naonesa obahanu bala hanina site simhatie namna hiyo ngabole bahani kawe mtu ende interrogewa enkange na hamili kange na pathologie ko ketundu husu yarenge abonge harmando alona hamili abo kejala binyu keti indique harma ye vaccin harma ze effet lo minim haku manakar alhamdulillah karjamra effet zero hatarala sa très bien ranzira nisa ikorte handanila rijar mu korte ya vilino alhamdulillah karjala tambuzo efe ikawa madutera wa hatu washindo asishe uongo to kiro vaccine fanya mna malezi fanya mna na démangeaison quelques effets minimes kongizo nchashi haku au total ngazi javaha recensé 78 personnes ont présenté effet par rapport franchement moins grave. Moins grave, car Japari ça effet zero secondaire très complexe. Donc harmo jingi fwa wandu wa vaccine amjo shina nimikeni mutaswari ze vaccin kando zarumilo au kayari vacciner plus de 43 000 personnes nangarindao na 96 006 vaccinés haruma 21 jours.
avocat Jean Magasi harmo moitié tout l'intérêt kari C'est que les Maliens, c'est 49% de la population. Donc weshaba hashino gashijo kuongeza utukufu hani nena mnamwarijishilia inu panku ya sensibilisation panku parce que abaha ya lazim efforts fanywa harmoza city au départ madame la gouverneur madame la première dame et population quand je me hahaku les citoyens zika envahi chagranga ndore posta fekanga bonna Gardez une fois, tu vois, chaque franchement, tant que la sensibilisation, Angalizo tukufu hemba matangazo ya Guvernora Shesi wa Shangazija Arjunda hunu centre ya PME weni donc bidi mheshimiwa uje nisikifarwata kuto na ya visite centre médical Jimunda hunu weni haujaya hakikishe nasema kwa maso yaone namna haziendeleo kuhusu vaccination donc hafibat bibi mmoja nisikifarwata hada na udunga na première dame donc hena mnamridungao en direct nesindo na matangazo ya Guvernora Shesi wa Shangazija ngatunga humu weni à centre de vaccination ya PME centre locaux des centres ya Dili son excellence madame la gouverneure hena udunga na délégué nam bidunga en direct ya dans le matangazo ya Guvernora Shesi wa Shangazija donc na première dame madame Andare Abuja wa visite et centre médical Jimunda Hunungweni Ndambweni ambayo PV ili Abuja yaone waone matso kwa matso namna et vaccination et phase ya bidi campagne de vaccination ya bidi le centre de vaccination il y a au Mangoueni. Puis votre bébé déjà ma visite spéciale il y a déjà une ambiance de restriction. Parce que les gens comprennent, ils ont intérêt à le faire. Como tabia outro guajania sisi karti jezen sisi ronjina alhamdulillah ni aro kana borlo atete ne bonto sikini na ila jitihadi za tunafanya bawa warumisa hapo abonge kenauka hapo rere wasingura tulibarombo wala tukamwesende ya deuxième ya shini ndo nalipa shesitonia tirere kama kwa kufanya kwa kwa c'est pas normal kinauzia cha mwanzo jogo ngozi bila gratuite akauka ya bonge ngona jande kwa ndo ile waje wa makao hao waje wakambwa kamnyezi tenamo kimizi yezino hasana uangalizi wa tukufu wa matangazo ya Guvernora Shesi wa Shangazija
namna mridunga en direct ya page ya gouverneur Rachid Swachangazija ngarjihundra hu santé militaire haendelea ni visite ya mhafidhi wa Mhujini City Farwata kaudungana na première dame madame Ambari hauja ya visite centre médical de vaccination ijihundra hu santé militaire donc haizo hamweshenzani ukaya inu journée spéciale ya iliyo armwa visite ya jibazi armwa visite armweze centre médicaux zijunda au mamwe capital raizo namna mbuga wao directeur national de gouverneur Rachid Swachangazija arjunda au santé militaire armwa visite spéciale au bibi Mhujini City Farwata gouverneur Rachid Swachangazija ndio anaungana na madame Ambari première dame huja wa visite centre de vaccination dans une santé militaire. Basi bayo ntete sije bayo ntete bayo ntete abudu kupale kule hizo uangalizi watukufu ambao matangazo ya gouverneur Rachid Swachangazija inamna mridunga o en direct mwe page ya gouverneur Rachid Swachangazija ngamunao e cabinet ya gouverneur Rachid Swachangazija ngobano ma chef de cabinet ma délégué Myriam chargé de la santé chargé à la santé pardon donc ngobano habucha wa one wazimana mhafidhi bibi Mhujini City Farwata ngobano habucha wa hakikishe vaccination kangezendelea ndo unu armwe centre médical de vaccination ijihunda unu santé militaire bibi directrice de cabinet et bibi directrice de cabinet ngemongoni mwaro munao SGA secrétaire général adjoint wa gouverneur Rachid Swachangazija ngevano huja ya accompagner le cabinet et le gouverneur Rachid Swachangazija wazimana mhafidhi wa Mhujini City Farwata madame la première dame wajewa visiter le centre médical junda unu santé militaire. Imagine mbala wali manager chancho santé ajahunda kwa tihundeo abungo nao wawane ekango wazunguliao na mbenso waili waswire permanency harmaze city ile wandu wazungulia vake wandu wa specialize wazunguliao parce que bana ondesa ojoka santé mbwene ilmaru ndungu juhodimani hawaju hama hamia ja chancho ndio santé nguju mbwene haja hundu sukuila ilari wa programme wa ministère de l'intérieur donc wala mduka tuje kama turugari je usikwa saten monzi ezankadabili tena wanu wazungulia ugo directrice emazefu kwa tula ho wandu usiku wanu wafanywa jane kwa baki hundu wendo interior wendo wafanya 10 na mfukara sikwa kama jana mfanya wanga jana rifanya 58 de ula mabeho ula rifanya 28 ani wala mazemfu mahala wenda ho kwa tsambio wandu kama udungar jori chancho na weka wabaki wanu wafanywa jana wajusombo kanga mando posto shabo yabo da kwa nindo tsambio bahi ambia madama na maili shabo kwa su fanyera pera wando hazukaya ma udungar jori chanche muon yende akula di mo directrice wandu wa rectifokaya enamria solliciter wende na unjile personneli watijua watinde wa interiori
wende wafanya 17 shayo mwenda joma polisi wengi wa vaccine yevano ye mahala mwenda wa vaccine on doit solliciter votre déplacement au nyinyi de mwenda wa calendrier national nanota mimi watumuna bakakarti kunleo shabu mtindani ngona calendrier iventilo ma vaccinateur shawo hana mwe ila yendao ngiona communication njema shaketi na ngoma wandu parce que ma directeur kwa chula ko wandu kaya bani longa rechur chanche fanya demande madame fanya demande à certains services dans département voilà on va demander wa hizi hazao kwezi wa watoto sur place maleze banki maleze CNPCF ou hydrocarbures là au intérieur c'est problème vraiment qui a information. Bueno, information kwa ja juliziwa wakayao wa chancha. Kwa certaines wa juliziwa mathalan. Donc ile yakada mimi optimist. Comme madame présidente na de gouverneur wa mbe habari. Wanela ptali nous sommes victimes d'une terrible injustice. Gouverneur. Wanu madame évoqué incinerateur. Wanu zozija. Chamonti bili comme tu remet carte sanitaire. Watore ngamfira hokaya district mfukari mwenda unizo. Na vanu c'est un district qui n'est pas son nom. Yo ci faut être directrice. Chango ndo commander ndo hena district. Odazo kavanu au santé militaire déjà nous sommes un district. La preuve est que quand on va prendre un médecin chef, je le fais pas. Donc à vos sénateurs zija. Ndo mala za churuchi parce que watu fanya mfukari ba. Atanga bora doza tubulo. Zira don fukara zendo msiruni ngabo zilo armena kesi tudo kwa urumurumi era dia komba ni ndefanywa ha enda komba ni nenda uzwana atakazijabula zinsinarateur ngabo mijina tisatubula donc injustice ministère ngo ifanyao kwa tso rectifier tiro amboka base distinguition nane haumwa ngwa bizozo nduzinane shangwa bizo mfukara wera directrice aunga zanzigote una sonzini hawo mes ndo ate wanzoka ya imide uzone de ndi mfano. La preuve est que le haut quartier incinerateur est bon. Hein? Bon, non. Est-ce que, pardon, colonel, est-ce que quand on a ouvert nos coordinations, est-ce que tu as déjà posé la question au niveau de la coordination? J'ai posé la question, le chef d'état-major a même écrit au ministre, Hajibula au carré carte sanitaire, Mwadunga sanitaire, les cartes sanitaires, on doit balayer les cartographies. Parce que pour même se défendre, Chama Bokaya, et sans pour autant faire le contraire, Chama Biokaya, et quand même aussi c'est personnel, les gens qui se portent consultants, Wenji Hanaweda El Marouf, Hanaweda Omweni, combien on assiste à des accouchements, combien de césariennes. Gabonga la demande à micro azami. Si Sigar géré combien d'effectifs les militaires et les retraités, actifs et retraités. 5 000. Plus les familles. 5 000 fois la moyenne d'une famille, fois 5 000, il y a 200, il y a 25 000. Ils se font consulter ici. Les parents se font consulter. Donc les effectifs, c'est 5 000, 3 000 ou 3 500 actifs plus les retraités. Il y a avec les familles, ça fait beaucoup de gens qui doivent être. Il y a chez la préfecture, ou il y a directrice. Il y a déjà qui porte-parole. Il y a aussi ces cartimizi ou en Rwanda, en attendant el marufu joka huja. Haumuruka tujango ndo dawo bishanguji lo banda. Wajekaula dimu mtende konti kaino et cartographie na badilika abona na eno ils sont 7 plus 1. 7 plus 1. Inunge toshe zao pia. Mrugula funguni haja hono. Mruga zafanya kina kubeho haja hono. Na ilatimu zise combien elle en fait de césarienne par mois. Combien il faut accoucher les femmes ici. Combien de femmes se font accoucher ici. Gea boko jambasi sur Joeze Panari nezendini. Angwasi wajiri jauba na consultation. Donc il faut en tenir compte. Gezino ze nkambi za hauzino. Un astronaute, il faut en tenir compte parce que c'est l'incinérateur est bon. Sinon, on va dire l'environnement est majeur. Il y a des gaz illuminés, il faut en tenir compte quand même.
pour la petite parenthèse, ngamoto yakabala Yemenia. Wallahi ha vuresi garatera jana. Pa hango ndo na ihana, ngono ndo hanai. Hakaurampe. Na uwa hatubira mandara serengi, henda uloji no. Wallah haramba hata tilili macho parce que des chimiques. Ngono. Donc des choses comme ça il faut quand même bon ngabon reconse ngabwa circuler anti-drogue na tijendini sha ila dimundu hamanduo ya jea mete wavanu ya desintoxique wambabi watu tuangamia pia ngiyabonga tukafanya yabwela dimuze serengizino wanrotu ngoji pike hata zihindiniwa wanroshine wakanesinerato raini mndu tokala pote watu tuwarengeo wanroduhazi no ngabo défaillance ngabo mna défaillance mtiti yabwela dimu mwande mwari organiser mjoka vano la santé militaire c'est aussi ino de Val-de-Grâce ya hatu Val-de-Grâce ketsoka nema militaire ba hishanga bwene civile wajao munu valamru retraite kande à la militaire de la retraite valenge réserviste sha ile personne civile opiangwa rejeo vano yavo kartola makakati ma cartographie ni kana ndio modifier ninarudi lancer favori réorganiser faire une cartographie animale qui va prendre en compte la santé militaire. Voilà, j'en ai fini baba même baboni kwa micro. Na wala sana ngamo halafikiri hiyo parce que wandoge halizinduza he centre médico. Ila vihande utongore ngaza nungo pia shabala ze poste de santé solo mamba boni kwa tunda. Et c'est santé périphérique nous voisins. Nous sais que mille. Ini mbango tena ngarifanyao. Nasina kasteti bibi. Nasina arme. Otsuda boka inde jeshi. Samano vanul van. Ini mba hinduite si de l'intervention mazanoki. Adibane manarjo la ndakondoka kanyoze. Si quand tu défendais, quand ils sont de quand ils devant me faire la cartographie, matière moari, la moelle au cas santé ça c'est autre chose. Et ils font de faire plus. Et à madame, comme tu obligé de me